ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze mwese ku Ibendera TV. Abasirikare ba FARDC babiri bishwe batwitswe n'abaturage mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo rupfu bikaba abikomeje kuba amayobera dore ko bitanavugwaho rumwe. Gusa mu gihugu cya Uganda aho abasirikare bakomeye bafatiwe ibihano biremereye, ikaze ku Ibendera TV. Ndakwibutsa ko ari ngombwa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ibi iyo ubikoze inkuru zose dukora zita zikwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuzishakisha. Itwana Cretin Ntirushwa, ikaze kuri mwese. Abasirikare ba FARDC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babiri bishwe batwitswe n'abaturage Ikirumba aho muri teritwari ya Rubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni inkuru ushobora kumva ukayisesengura ukayitindaho ndetse bikagorana kuyumva kuko ubundi ntibyumvikana na gato ukuntu abasivile birara mu basirikare bakabica bene uru rupfu. Gusa aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byabaye ubwo abasirikare ba FARDC babiri bicwaga n'abaturage babatwitse nk'uko byatangajwe na Radio Okapi dukesha iyi nkuru. Radio ivuga ko aba basirikare bafashwe n'urubyiruko rwari rwitwaje imbunda rwo mu gace ka Njia Panda aho muri groupement ya Baswaga birometero 76 uvuye mu burengerazuba bw'umujyi wa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Radio yatangaje kandi ko ibi byemejwe n'umuyobozi wa teritwari ya Rubero, watangaje ko abasirikare ba FARDC baguye mu gico cy'uru rubyiruko rwitwaje imbunda maze ngo bagahita babafata bakabambura intwaro, ari nabwo bahise babatwika bikaza kurangira aba bombi bashizemo umwuka. Mu kubatwika ngo bakoresheje amapine y'imodoka nyuma yuko bari bamaze kuyamenaho essence. Nkuko byasobanuwe ngo nuko aba basirikare babiri bari bashyiriye bagenzi babo ibiryo abari mu gace kitwa Amayikengo. Ubuhamya bwatanzwe kuri Radio Okapi buvuga ko agana ku isaha ya saa 10, ni ukuvuga isaa 10 zo muri ibyo bice, ngo abasirikare bari mu gikamyo cya gisivile bari batwaye ibiryo bya abasirikare nibwo ngo baguye mu gaco kaba abahungu bari bitwaje intwaro bataramenyekana kugeza na n'ubu, ngo bahita ababica babatwitse. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Mbere yuko babatwika ngo babanje kubirukaho ndetse n'imodoka bari barimo nayo barayitwika nk'uko ibi byemejwe n'umusirikare uyoboye teritwari ya Rubero. Nubwo ubwo bugizi bwa nabi bwakozwe ariko nta kiramenyekana ko cyaba cyaratumye uru rubyiruko rukora iki gikorwa kigayitse bene aka kageni. Gusa igisirikare cyatangaje ko kigiye gukora iperereza rikomeye maze ababikoze bakabiryozwa bakabihanirwa by'indengakamere. Ku rundi ruhande, umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishwe arashwe n'umugore we. Ibi bikaba byabereye muri Kivu y'Amajyepfo. N'umusirikare wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wishwe arashwe n'umugore we muri Kivu y'Amajyepfo, akaba yamurashishije imbunda. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 muri uyu mwaka 2024 muri uku kwezi kwa gatandatu. Ibi bikaba byarabereye mu gace kitwa Ruhunde gaherereye muri teritwari ya Akarehe ni muri Kivu y'Amajyepfo, aho hishwe umusirikare wa FARDC
akicwa arashwe n'umugore bari babanye nk'umugore n'umugabo. Nk'uko ibi byatangajwe na Delphin Birimbi, perezida wa societe civile yo muri teritwari ya Karehe, avuga ko uyu musirikare wa FARDC yishwe n'umugore we nyuma yuko bari bamaze gutongana. Agira ati bamaze gutongana, umugore ahembera cya gihe umugabo we arambitse imbunda hasi, ahita yitora byihuse arasaba umugabo we amasasu 5 mu mutwe, nyakwigendera acaho gutyo. Yakomeje agira ati abaje batabaye basanze umugore arira kandi kera umugabo we yari yamaze kuvamo umwuka, ukuvuga ko yari yamaze kwitaba Imana. Ubu uyu mugore wicanye akaba ari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Impamvu y'aya makimbirane ntago iramenyekana nk'uko ubundi byakomeje kuvugwa na Delphin Birimbi, uyu uhagarariye societe civile muri aka gace. Gusa yanaboneyeho akanya ahamagarira ubuyobozi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukora ibishoboka byose bagakora iperereza kuri iki kibazo ndetse no guhana ubwicanyi by'intangarugero bene ubu bwicanyi bumeze gutya. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwamaganye icyemezo giheruka gufatwa cyo gufunga umuhanda wa Goma, Kibumba na Rucuru, naho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'umutwe wa M23 bwamaganye icyemezo giheruka gufatwa cyo gufunga umuhanda wa Goma, Kibumba na Rucuru kuko ngo bibangamiye ituze n'imigenderanire ya rubanda. Ibi bikubiye mu butumwa umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yashyize hanze akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter. Muri ubwo butumwa bugufi bwanditse buvuga ko M23 yamaganye yivuye inyuma ifungwa y'umuhanda wa Goma Kibumba ukomeza ujya muri teritwari ya Rucuru. Aha yagize ati twamaganye cyane ifungwa ry'umuhanda wa Goma Rucuru ibyakozwe n'ubutegetsi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muvugizi wa M23 akomeza agira ati iki cyemezo kigaragaza icyifuzo nkana cyo gushyira umujyi wa Goma mu kaga, ingaruka mbi ziraba ku baturage bahaturiye. Ubutumwa bukomeza buvuga ko iki cyemezo cyo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba na Rucuru cyafashwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa kigaragaza neza ko ubutegetsi badashobora kugarura umutekano, ko ahubwo bukomeza kutezamo ibibazo. Muri ubwo butumwa kandi bunamagana ikandamizwa rikomeje gukorerwa abaturage kandi rikozwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banasobanura ko kugufunga umuhanda biri mu bihonyora uburenganzira bw'abaturage ndetse ko kandi biri mu bibambura uburyo bubafasha mu gushaka amaramuko. Ubutumwa busoza buvuga ko M23 isaba ko uyu muhanda wongera gufungurwa kugira ngo abaturage bakomeze imirimo yabo ya buri munsi. Reka kandi ubwo ibi biri kuvugwa ahangaha tubabwire ko mu gihugu cya Uganda ho abasirikare bakomeye bamaze gufatirwa ibyemezo, akaba ari ibyemezo byamaze gufatwa n'umugaba mukuru w'ingabo muri iki gihugu, akaba ari General Kainerugaba Muhoozi. Hamenyekanye icyatumye General Kainerugaba Muhoozi afatira imyanzuro ikakaye abasirikare bavuzweho gutwara imodoka nabi. Nk'uko byasobanuwe nuko ngo izi ngamba zafashwe nyuma y'uko abaturage binubiye imyitwarire mibi y'abasirikare n'abakozi bo mu biro bya perezida wa Repubulika w'iki gihugu ari we Yoweri Kaguta Museveni. Aba basirikare ngo batwara imodoka aho abaturage bavuga ko bateza impanuka nyinshi mu mihanda. Abasirikare bashinzwe imyitwarire boherejwe mu mihanda itandukanye by'umwihariko ya Kampala kugira ngo bakurikirane abasirikare n'abakozi bica amategeko y'umuhanda. Izi ngamba zitezweho gutuma umutekano wo mu muhanda wiyongera
hanimakazwa umuco wo gukurikiza amategeko ku basirikare no ku bandi bakozi bo mu nzego za leta. Biteganijwe ko mu basirikare n'abakozi b'ibiro bya perezida bazajya bafatwa batwaye imodoka nabi, bamwe muri bo bazajya bahabwa ibihano bijyanye no kwica amabwiriza ngengamyitwarire, abandi bagakurikiranwa n'ubutabera. Ibije nyuma y'uko aba basirikare ngo bakomeje kugenda bagaragaza imyitwarire mibi yo kugenda batwara imodoka nabi mu mihanda, ibintu ngo bibangamira abaturage. Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo muri iki gihugu, akaba yamaze kurakarira bene aba basirikare ndetse akabafatira ingamba zikomeye, aho ngo uzongera gufatwa ari muri iyi myitwarire azajya ahabwa ibihano birimo no gukurikiranwa mu butabera, ubundi yagahanwa by'intangarugero. Ngayo nguko reka mfate umwanya mbashimire. Ni ku Ibendera TV birumvikana, inkuru tubategurira tukanabagezaho nakagaruka. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane, mugire amahoro.